Poštovani gledatelji, dobar dan. Dobrodošli u prvu emisiju nove sezone serijala Abeceda ljepote. Tom prilikom došla sam u Varaždinske Toplice, a nalazim se ispred novootvorenog hotela Bernarda, kojeg je otvorila višestruko nagrađivana hrvatska poduzetnica gospođa Bernarda Cecelja. Gospođa Bernarda pridružit će nam se kasnije u razgovoru. Sa mnom je iz Zagreba došla moja asistentica i glumica Helena Kalinić. Helena, dobrodošla. Pozdrav Draženka, hvala što ste me pozvali u emisiju i eto još bolje vas našla. Hvala tebi da si došla. Ja jedva čekam vidjeti ovaj prekrasan hotel. Idemo. Ajmo. Pogledaj ovu sliku. Sve je ovo autentično u ovom hotelu. Meni se ovdje jako sviđa. Meni se isto jako sviđa i baš je onako lijepo uređen i mislim da bi mogla slaviti neku djevojačku večer. Odlično bi ti to bilo. Fakat je doza luksuza. Mene su oduševili wellness i pilates. Odlično. I također bi mogla doći na pilates, jer inače vježbam pilates. Zapravo smo došli jako brzo iz Zagreba, a ja sam si ovdje bezicirala nekoliko tretmana, fizikalne terapije, znaš da stalno kažem boli me vrat, pa jedva čekam probati. Odlično, pa znači ima sve. Da. Helena, kako si provela ljeto? Pa eto, imala sam nekakvih 19 dana slobodno, pa sam otišla malo do svojih u Zadar. Tamo sam išla na Dugi otok i onda sam se morala vratiti u Zagreb kako bi odigrala neke predstave i tako nešto sam malo snimala na nekom novom projektu. I tako da mi je bilo, putovala sam Zagreb-Zadar i bilo je radno i dinamično. A kakav to novi projekat? Razmišljam nešto reći više? Pa u principu nešto sam malo snimala u ovoj seriji, na ovoj sapunici Sjene prošlosti. Odvjetnicu Barbaru glumim, ne smijem otkrivati nekakve detalje radnje, ali mogu nešto reći o karakteru lika koje glumim, a to je da je odlučna, čvrsta i kaže sve što misli svima u lice i zato je možda ljudi ne vole, ali se nadam da će publika prepoznati dobre namjere. Eto. Moram ti otkriti da gledam svakodnevno i sviđa mi se serija. Tebe još nije bilo, sad ću sa većim zanimanjem još gledati seriju. Eto, jako mi je drago i kostimi su jako dobri u samoj seriji, tako da ako radnja zakaže uvijek se može gledati, kostimi su jako zanimljivi. A kako to ide na setu? Ti dođeš i dobiješ ono što moraš obući? Da, u principu digneš se u 5 ujutro, našminkaju te, obuku, snima se vrlo brzo, dakle ti nemaš vremena razmišljati o bilo čemu i zapravo sve bude brzo gotovo. Eto, a stvarno kostimograf ima jako puno stila i baš se vidi da dobro radi svoj posao. Tako da svi smo jako lijepo obučeni u seriji. Da, istina je da. Ma evo, super, s veseljem te gledamo. Može. Helena, spomenula si ljeto, a kako si njegovala svoju kožu od sunca? Zapravo, ja imam jako osjetljivu kožu, imam taj crveni pigment i onda uvijek koristim visoke zaštitne faktore. U principu 60+, jer mi se pojave pjegice na licu, pa onda moram dodatno paziti na njegu kože. Helena,
Znam da pratiš magazin Obožavam magazin, da. Izašao je novi broj. Aha. Na naslovnici ovog novog broja je gospođa Seka Zebić, magistra farmacije, koja je osmislila jedan fascinantni proizvod, sprej, imunosprej koji ima zaštitni faktor od sunca. Odlično, pa ja jedva čekam to isprobati. Da, ja sam za tebe poklonila jedan, gospođa Seka zapravo poklanjati jedan sprej, izvoliš. Hvala, to ću ja svakako koristiti jer sada kad je oblačno isto treba zaštititi ovoga lice. Bravo. Dobili smo neke komentare, pa kako to sad je naslovnica sa suncem, a nema sunca? Ovo itekako ima. Ovo je sad neko varljivo vrijeme i sunca itekako ima. Sprej se savršeno koristi, savršeno jednostavno, ovako se pospreja. Mogu probati? Da, apsolutno. Ja već kako fino miriši. Prekrasno. Mislim, gospođa Seka stvarno dobro radi. Da. Te Ovo je proizvode. jako zanimljivo i u članku svi koje zanima nešto više mogu pročitati i saznati kako se sprej koristi i općenito više o vitaminu D. Helena, što nam još pripremaš za jesen? Pa u principu, evo sad su se počele prodavati predstave, imam nekakve dogovorena neka gostovanja, mislim da je Varaždin, Koprivnica, i u principu sada se to sve zahuktava, nova sezona i mislim da mi je ostalo nešto malo za snimiti i idemo u novu sezonu. Nedavno si me pozvala da pogledam predstavu Trnoružica. Jako zanimljivo. Vratila sam se u neke dječje dane. Eto, baš mi je drago i zapravo ja volim raditi te dječje predstave jer na neki način sve vratimo u djetinjstvo i sa Ježevom kućicom i sa Trnoružicom i sa Crvenkapicom. To su sve predstave koje su klasika i nikad ne izlaze iz mode, a s obzirom da sam slobodni umjetnik, ja se moram ipak držati lektire jer to je ono što nas prodaje, ne mogu se baviti nekom konceptualnom umjetnošću. Tako da, drago mi je što si došla i drago mi je što si uživala. Vratila sam se stvarno u dječačke dane. Odlično. Helena, ali osim toga ti pripremaš za 13.11. i voditeljsku ulogu gdje će zapravo ti biti ja. Tako je. Naime, pripremamo event za poslovne partnere gdje će nam poznati hrvatski glumci odraditi predstavu Dekorater i ti ćeš biti ja u tom slučaju. Odlično, hvala na povjerenju, Draženka, što si mi dala da zapravo vodim jedan dio i jedva čekam. Da, svi se jako veselimo projektu. U predstavi Dekorater igraju Ksenija Pajić, Ines Bojanić i Goran Grgić, tako da je glumačka postava kolege su super, odlične. Svi se jako veselimo. Da, jedva čekam. Ti još odi u razgledavanje hotela, ja mislim da je gospođa Bernarda došla, pa ja idem obaviti s njom jedan intervju, ona ima zanimljivih stvari za reći.